Kia ora, nau mai hoki mai ki kupu o te wā. Ka tai tātou ki te wiki tua unu. Ko Jess ahau. Welcome back to week 6 of Bubble Life. And I'm Jess. E rua ngā kupu kē, māku e whakamohio I tēnei wiki. I've got 2 more new words to introduce this week. Te wiki tua unu, week 6. Nō reira, tā tātou kupu tua tahi. Our first word, pukamata. Pukamata. Ano? Pukamata. Pukamata. Facebook. Pukamata. Tā tātou kupu tuarua, mo tēnei wiki, punua pāho. Punua. Pāoho. Ano? Punua. Pāoho. Punua pāoho. Punua pāoho. Podcast. Punua pāoho. Nō reira e te hunga mā taki, koe nā a tātou kupu mo tēnei wiki. Kia kaha ki te ako I tō tātou reo. Nohora mai. Kia ora.